السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد سناهري قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى. ما الله فيها حق وجن ألقمة كربهن إلهك نواكم على هكيون أدي محمد غفاني الله سبحانه وتعالى قالك مشى رسولك مبس على هكيون هدوا بدر برس كراك محمد غفانو مچشا එකලේ غفانو ආලුන්න අස්හාබුගේ මච්ච صلواتا سلاما بركال لبان ديب آمين. الله قالتكم تبامي هم سرا فعلوا الله سبحانه وتعالى تقوى وربلوا ما الله وحي قربا فوا بس فلك معنا غاوي اي امام جميس كنه එකලාංගය තක්වා වරවුන් හක් වෙගෙන් වාගතුගා තියබෑමී හුන් අල්ලාහ් තාලා තක්වා වරවා හුෂිකමේ අදි මුස්ලිමුන් කම් ගාවා හාල මෙනුයි තියබෑමී හුන් මරුවනු දා හුෂිකමේ ලොබෝති මුස්ලිම් මඛුන් නස්රා කාමියාබියකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉඛලාස් තරි මුමිනුන් නං අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවවා නියමතේ. الله تعالى وحيك ربني يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم معني أي إمام بجميس تكون نيف تيباميهم الله تعالى نصرا إدينما إكلانج تيباميهم النصر دباني أدي إكلانج تيباميهم فاتلة ثابت كرباني
Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga bayan kurwa fawa gotuga nasru libeni Allahu an nasru denama man Allahu an nasru dinumaki ekalange deen qaim kurun ekalange shari'at tanfiz kurun Allahu ge fotasha Allahu ge rasulage sunnatan amal kurun loboeti muslim makhum muslimunna nakamiyabiya kurimatila jehifa wani duniyege edun takan helli timage masuliyatu ada nukurumge sabun man Allahu insana mi duniya fonubevi ekalange yang alukan khalis kurumasha duniya arastu kuruma Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawa basfulige managa wani Allahu tiyabamihum alukan kurashe ekalange fiyawa ehen ilaha ko tiyabamihum nakan nuye ekalange tiyabamihum bimuge tereng feddeviye adi ebimuga imara ekko ebimuge faada libiganna bayaku kamuga tiyabamihum levviye muslim makhunne uhudu hanguramage duwahu kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bay sahabin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge amurfula khilafwe ghanima mudala dahimeti umge sawbun mushrikunna muslimunna dekola kulli hamala devene magutanus wegen dia namawes nabiyya sallallahu alaihi wasallam ega ane duwahu hendunu islami lashkanagen hamraul asad kiye sarhaddaka nukume wada gatumun mushrikunge hita biruwerikam wadigen dia ebami hun hikuri ebami hunna libunu waguti nasraki ei daimi nasrekama ehen namawes ehenakun ekamen nudiya muslim akhunne kamiyabiya falah libeni hardana usulige matiga sabitu tibegen muslimunna balairu mi iman kama deenuge aqida mi usul tawga farwa kuda nukurumang Allah ta'ala muslimun nabwani amur kurabwafa Allah wahi kurabwani fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim manai fahi kalege fanan ibwa wahi ga kalege fanu hifhatta washe hamakashwarun kalege fanu wani sida begemwa tedumagige matigaye mi usulun ekkiba kuruman dushmanum masakke quranati ekamar rakka terumang Allah ta'ala wani angawafa ekalanga wahi kurwa fawa ehem basfulige managa wani adi Allahu kalege fana bawa levi bayin ayatun kalege fanu ekkiba ko fanati eorenna medu rakkatere wada gannawashe doboti muslim akhun kamiyabiya nasru libeni iman kama ebba wantakam ge tereng mujtamai ge ara baru demigen annani e mujtamai ge daringe meduga onna gulumegge tereng migulun haqiqi gulumaka wani emihun hissawa ladudanitakun emihun fula masuliyataka zimmatakun mikan onnani emihunge emme muhimmu amaza wasulu mattaka la ibbarulumaka ibbawantakamuge macca man Allahu angawani muslimun en ummatege gotuga abadues demitibuman adi babawegen nudiuman Allahu wahi kurabani ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ماني ادي تيبامي هون دبسوا ارار النواشه دبسوا ارار مانم تيبامي هون فينديبه تيبامي هونගේ بارو نتي هنگا دانه لوبوتي مسلم مخون man Allah nasru devwani ekamattaka maddi barum wes tajaru wima kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalatu faaluma eko haqqa batila demedu kurimatilun take wani fashifa mi kurimatilun tan qiyamata hamaya demigen daane haqqan nasru dinumuga mu'min takunge dawrevs wakan man Allah mi wani angawafa ekalanga wahyi kurbe baswalige managa wani tiyabami hun Allah ge dinan nasru denama ekalanga tiyabami hun nasru devwane man Allah mu'minun nan ufulam mi jassabi burayaki emihunna kurimati kurabbi imtihane mihemwe nasru hodu mattaka muslimunna baruge wasilatan hasil kuranjehe nasru libumuge bahatawge terega baru himene Allah taala wahi kurabba fawa basfulige managa wani eorenna dekolan ebahi adubunna dekolan tiyabami hunna kuladana viha bare tiyabami hun tayyar kurashe adi astavs bande tayyar kurashe ekamun Allahu ge adubunna tiyabami hunge adubunna eorennun ehem bayaku biru gennew mattakaye
mibas fulugawa baaruge terega huriha baarutaken himene kama dhannabe kalum bidalwe maddi baarutauge terega iktisadi bara askari bara beenum wa emmeha kantattan himenigente muslim akhun muslimun nasru hodeni sabab tawga hifattagen muslimun man allah nasru devwani kan qabul kon ekamattaka man allah addu'a ko wakil koggen ibn batuta enage daturu namaga liuwa fawa gotuga divehinge hatiyaraki du'a emihunge hashigadu nikameti baykamuga vias emihunge rattan luutuwan anna beeruge fere mihum baliwegendani emihunge du'age sababun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurabani innama yansurullahu hadhihi al ummah bi dha'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim manai हम कशवरुं अल्लाह ताला मी उम्मतन नस्र देवनी ए उम्मतुगे निकमतिंगे दुआया नमादा इखलास तरिकमुन्ने मैं अल्लाह वही कुरबा फावा बसफुलिग्गा वनी अदित्यबामी हुंगे वेरे रस्कनांगे वही कुरबिये तियबामी हुं तिमन रस्कनांगे दुआ कुराशे तिमन रस्कनांगे तियबामी हुंगे दुआ इजाब कुरबा खुशी में بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واخشوه فإن التقوى هي خير زاد يتزود بها العبد في هذه الحياة الدنيا حمد هري الله سبحانه وتعالى ekadaange fiyawa hagguwegen alukame bebe hen ilaha kunwa kaman alu hekiwan adi muhammadu gefani ekadaange ala kama sha rasula kama bes hekiwan hadwa bor korbi raskarako almege man nabiya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ekale gefanun tabayugen vi sahabina ekale gefanuge hidayat tabawi emmeha bayak bisalawata salam ga shamil kurwash amin e fawdan nashe allah ga utakunnev tiyabami hum man allah taqwa warwashe ekalaage amur fultaka kiyamam washe muslim akhunnev nasra kamyab hodu mattaka algun menna libifawa emme barugada hatiyaraki du'a man allah ikhlas taribe ekalaage hadrata kuttam wewunu waraka du'a ijab kurabun awaswegen we muslimunge gina bayako miedu wani mi warugada hatiyaruge matin handan netifa muslimun emihunge dushmanunge maccan nasru hodafa wani du'a ge sabun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki agun mege emme mati veri namuna ekalege faanu korevi huriha hanguraamatakegga allahge hadrata kuttamwe wadagen deppulu maccan ufullamagen du'a kurabwa kamugavi baduru hanguraamage rehuga ekalege faanu mulli re namaz fulu kurvumuga heda kurvi badur hanguramage duwahu deppulu ufullamagen du'a kurve warun ga koluga we ridha kolu vettigen dia ehinda abu bakr ge faanu e ridha kolu nangawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga kolu radd kurvi adi abu bakr ge faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennabi allah ge rasulaye nufudehiye man allah ekalange wa'd fulu fuddawa devane loboti muslim makhun islami tarikh balairo kiriti rasulaga sahabinna islami lashkaruge commanderun amal kurwa fawani migota ibn al-jawzi vidalwa gotuga khurasan fatah kurawun hanguramaga delashkar baddalwi wagutu elashkaruge commanderu qutayba ibn muslim miskituga du'a kuram bayaku tibito ballawan mihaku fonubvi miskituga ebagutu muhammad ibn wasi' du'a kurawan innevi kama dennewumun qutayba vidalwani muhammad bin wasi' ufullamagen innevi ingil fulu ellakka kandiyevure timan kale faanuge arihuga lobetikam bode lobeti muslim makhun salahuddin al-ayyubi quds fataha kurawwan nukume wada gati muslimunge takbira du'a ya eku tatarunna kurmat lewmattaka ainu jalut hanguramaya
qutus raskefan nukume wada gannommu lashkarat devvi nasihataki khatibun heu dua koddemumge kurin hangurama nufashan lobueti muslim makhun de duniyege kamiyabiya falahu libeni Allahuge mauga fatila sabitukon Allahu furihame barosawegen Allahu ekalanga rasula devvi rushawtuga hifayan amal kurbigen islami wahdatu demehettigen wa'da nasihan adwaha yan amal kurbigen ikhlas tarikama ku kurebe du'a ge hatyaruga hifagen awunge amilla nafsa shati emme takunnan Allah subhanahu wa ta'ala taqwa werbe ekalange hadrata du'a dannaba alukan kon heu amal kurmati sabitwe tibuman nasihat teribang man Allah alaminnan heu amal kurmati sabitwe tibumge tawfiq dewash amin lobet muslim makhun أقوم من الله كربا فابا أمر فلا إجوتا لبيت رسول صلى الله عليه وسلم جمت الصلوات كيوا بدار ولبه الله تعالى وحي كربني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين هدوا بلكر برسكراك علمنجي بمون علمنجي دين لهلم مسك كرا يبرسكرانجي دشمنونجي مچن علمن النصر دبان ديب مسلمونجي مدوغا فساديا دكولوريكن فدمن مسك كرا فراتوجي عملتن ناكا مياب كربان ديب حدوا بدكور برسكلاك اسلام دينا مسلمون متيوري كربان ديب دنياගේ කංකොළතවුගා නියා ලිබෙ මුන්දා අලමෙන්ගේ මුස්ලිම් මහුන්නා උඛ්තුන් රක්කාතිරි කුරබ්වා එවරෙන්න නස්රා කාමියාබු දෙවාන් දේව අලමෙන්නකි අලමෙන්ගේ දීනල් ලෝබි කුරා අදි දීනී කංකම ෆරුවා තෙරිවා බයිකමුගා ලවාන් දේව කොරෝනා වෛරස්සා එම්මහා රෝගාතකා බලිමඩුකමුන් අලමෙන්ගේ රාජ්‍ය රක්කාතිරි කුරබ්වා තියාගේ කම්මති මිරාජ්‍ය දම්හට්ටවාන් දේව හද්දවා බුඩ්කොර බිරස්කරාක් අලමෙන්ගේ දීනා දුනියේගේ කන්තන් ඉස්ලාහුගේ මගුන් හිඟවමන් ඉබරස්කරාගේ ඛියාර කුරබ්වා ෆාවා වෙරින්නම් හිදායතා නස්රා තෞෆීක් දෙවාන් දේව අලමෙන්ගේ තෙරෙම් මරුවේ ගොස් ෆාවා මීහුන්නා දිරි තිබින්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවා රහමල් ලවාන් දේව දුනියේ ගාබ සෙවකන් ආඛිරතු ගාබ සෙවකන් දෙවා නරකයේ අදාබුන් علم متي كربان ديب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل وريا بيفلون بس سبت سيدا قربا دردرغا بابيا جماع نهدوا إمام ميها يبر كوريان بس بيفلك ناروا مغمتيغا سفدوا بيفلون بس إمام يبر كوريان سفدوا مكي بيفلك جماع نولبدان كما هما إمام يبر كوريا سفو نهدوا مدنوا الله تعالى رغم من بركة الواشام الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.